Akariba tukaibagwiriritwe kuona mwago rukire rwantu kwenarwa kiremurano jura jokinyene antu kalumba kumantere mwanya arabara bakureti ni ndege muthemba jwa chopa akariba babara bachionerete mwago kiremurano jura juthithirite kanseni St Joseph's Catholic chuka baugite batara arabonete murano jo muthemba jojo Samuel Geishma gatoicho Jane Gatweri na Henry Mureithi Nyange bakuma ntere cia kambandi wadi ya Mugwe emunthe ibandikithitie muririkana ta endo bambere bakuma ntere cia chuka na kombikana ndeni ya kaunti ngima ya Tharaka Nithi kurutha murano guku baretetwe na ndeke arankuruki bairetwe kanchani irabagwatithaniritwe ya St Joseph's Catholic ya muchi wa chuka na nkare ya muthemba wa limousine nontu brabo tigete akariba muchi ojo batikite ikurigara niyo kana makano kuma kagita nana chia rwandeno ntano no bikiwa muthemba tono ngari enu ntolete ndimionete TV ni igeta kwa limonsi omonde ni ona miona na metho ndona ciana ciato ana ciachuka na ciana mwanjate ciona bikitoyo ana ikariria kuthoma kenda muntu akarutha kigongwana ta giki giteke aibu torotha to bikina ndamena tokona mamo makuetwo na pick up mange makuetwo na togari tole kuto zienta. Gatweri na Mureithi barutaga wira ya undagitari nthiguru ya Amerika. Liu me antu engi mathi Amerika ni magwa ubiki maruthire Nairobi kana maruthire wanau Amerika, lakini una choosire nuntu aciari makwa matebo bone ngi mafly na vira ni mabira Amerika mbusendo thiro bikia out of their presence nimbigwe liu ndi uko nimbigwe takane na aciari makwa na matebo ninkenete muno umundi nuntu wake athokitwa na kio kia ubikwetu kirare kia very successive, very nice. Kia thoke gitumite twegua nkro cietu cieganirite nuntu agukiruthira guku Kenya. Bandi ya borichi ba ikosi kia GSU iboba kurongora ye nyimbo na mituriro ya mithemba mwanya. Akiwatithania murano ujo batire mutetheria wa parish ya chuka Father Edwin Mutethia na uritie antu bamenyere michi yago nkruki bakinyiyagia muno kiri maromba nkruki areuria atongoria bathirikari na bamurengo wa Azimio baitigirie kurekana na chiacha ira igagite Kenya kiri iruguterere kampeni wakagita Karaja. Sasa tena tunakaa ni kama tunataka kwenda kuchaguana kesho na unakuta watu wamepoteza maisha katika hiyo hali na bando hawajatosheka bando. Baadhi ya wengine wetu tunaona kama kuna haki pale wakati watu wanapopoteza maisha, wakati tunapozidi kurudi nyuma, atuendelei katika kukuza uchumi wetu kwa sababu ya maandamano. Ariuga irugutera riri kathimbere rikaringithia manto maingi marakinya makaragania michi. Mgogoro uliopo wa siasa kama hautatatuliwa kuweze kuivuka shinda dhuluma na mambo ambayo yanafanya tukose amani, hata harusi kama hii hatuwezi tukafurahia kwa sababu tuna amani saa hii, ndio maana tunaweza kusherekea. Lakini amani ikikosekana kwa sababu ya misimamo mikali iliyoko kati ya serikali na upinzani, uchaguzi tulimaliza njameni. Nkiripotera Wero TV kuma gichigo bunge ya chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Geishma.